Bain ko sus may tuyas, tuwa na siwas na kaywa. Tudangin Wednesday bagat si Vidam tangi kastan katinge. We are young inge. Nga interest kalbange wala lang le Mr. Liban Wele, the guy finan San Antonio, Texas, ngat finan Kent. All makers from the Tongal Dolingena and Lasha. Adu chake beltinga in kan wiko was mat wiyash in the lalfungi. Kadin si Vidba sisin chiki kastan gat. Apanang kipelsinga kat lang si Pine Coast na kayo mata ko betarian. Kamay wika changa. At kaksikin kat lakat mojo na jim singingi in wiko was. Nagkipelsinga kate mata kadin share real life cast lasha nasin mat wiyasha. Nagipel file kate fam da wek lutima ako yak nagilan singa ke message si mga singi. Ito ka yung Royal Minister Liban. Tanang kipelsinga kate sang may on nata siya noon. Kikat daw ako kat na kadin kain matawag klen na siya ki isen gastan gat makat matang na kaya. Apanang wikat ki ons ko hingi nakat faflo ko na yuwas si Filpe. Kadin si Filpe vars na met ki me makat ako kilen mising ki tafalalan gastan gata. Klumalap na siya na kayo anak na wikat. Fina may assume kung click like and share na sin matlash ka kayo. But we should have in Seattle bange, zan Castell in Lasha. Tuanchum, broccoli, Nathaniel. Klomalabjin, Matwiash, Kimirala Jutwe, Marfinen, Seattle, Washington, Maya Clowns going in there. King Agasta Daringe, Manwiko Shinbain, Matwiash, Brogali, Nathaniel, Duanashum, Kulog, Jaklom, Shaloman the K, Magatan Kikil Tusingi, in Akfashi, Message Ma, Akoyak Nashe, Lemis Liban. Ain kum siya uluman, ayape na room, Pensilina, Makil, Tanda Choter, Lokaksikin Kat, Game, siya wan kaywa, Kibana Charlie,
in bay banga kenye Charlie tuwa ko skewa kulan chinkat kulan malap ke yura klosan metikere sivile first me danga ke met forschu yo kan gastaben an gain monetary portion microphone nadalla elen gastabe we yang in bain gat kewa ba sivile first me the misliban belangan kan na kinashu tu wana yung tikin treskal kulo kakshing gat ke olu tu singe na wipe akelen met mataga me like kamen na ke pel singe broccoli Nathaniel choter na tamta kenye kulo malap na matlas ko sai pe na manas lingo mo wikat ke pel singe ora wana matlas ne tagal ke si kamen na ina ke kat kaywa si ma kata ko lang ke gas mo mai tagal si be when got na met ke mau shuos lan got ke mau las ka si ale shu man la pak sing got ke si pe ke tla pe la tin ta ko la me ako la na ke ipu sakta ya foshit ke sing la ko ka din vi na pa tabernacle si ka ani na du si ma en la ka din as ke na mo me ako ko na la kat plakin pel na kay wara kakshak las na sila in na fast na pel na kay mo las fin fel singe got acted temporarily shie ma etaka fon la kepel tuk sia fon la dari ke ben mi je mo yak lan Jesus Christ fin to kasi lag meta na ke ngakum kapasang metlal fungi kata taga dieta na tabernacle si ma sang from kunya ke Old Testament na ke ma si in kasao we mo la como kat pa en kalim si ma uta ko ngon katinan katin kalim si na fel o yen kakchak la sha ta ka in chies me when I chairman ya sakta ton mul chi foston chi na ke ton mul ko shakalim makatash ke ngate si pe sim na ke yo sim na in chies our conscience in chies ka si nganash and nankash mang na phone na tin ta ka in physical form ta ka in abstract pang o ye si ma sim na ke son sakta ko foston la ko kat ngon chi pang ra ga na flat chel ke ngon ar ga ta ju ka chekin gat ke ma chi pe ka pel chi ma chi pe ka na shi shkatin ta ka ko la ga din long cash mo la in ka ka shi wala tikin treskal we might last na kayo shell last ke kashin ko din pain kum shell mo man en ko mark well ulo malla kaksakin gat ka aslan man kayo tikin treskal gulo might check angan Thailand Gamalap, Mr. Liban, kloke ako la pelom makum ako na siskilan missing yo kloke ta koloman and can we combine with we as matagadaring and naging akalamia broccoli Nathaniel damdal choder ebe da kenye klomalap ke uchak losan kat ako simultina yok na siske wamsinge anaking akalamia siya ta ko you're na Mr. Liban in kain da ka inikoya na siya kadin kain di yok shibayen atonement jenge ke aknas na sima eva ta ka akalamia nge na pananga nga we go uspenan bike le ke meliti si malakon siya ngalal fingi wa papenanga masi may kolgat na ke alwin Wednesday last ke wak finances Seattle ka en makosaluan an pain kumpe kimie Jason Luke lamalap ada long la beon skonge kadin rela maselu ako la level sherry livecast asha nagat vash namet wana ki katndogin me bala akfashenge sang taun ngain kain kestawim danin chier fa truan kimulut da
laps with the pine goes ma tuning kill to sing here, a check na sharing in a me life cast lasher in going out got the message na they should shema let me sleep on that country got king si van tak ma Nien Wihklac Suleyucklac aski pru ya siena ke fosin gi singa gosan let me sleep on that ko in going got ke and I can find ko small jack padar the champ to all clock gas in mole chi kilo malap ki ujakan tu ay kulon sin kat ke silen sasya lo malap ki ujakan ba ka dale sa sakin to kalo usan kadin ka ento kanike na pe nga me ako lang at Tiki just katulite got general Kiki and the Blapay. Oye, Kiki, kumpilo man lap gas no man. Lo man lap gas man nagawa. Tui, kaksakin ka. at bunga me aklen kum shot kum kain nakakatlingan kain me rela masilu level lang na katfa sekwe na ke ikastalasho silipan first met Kalau mana ngakal mi piangnya, ale aku lang nagyan maluti si mai to nga ipusap to ya. Foshin na kasi nga ako. Kakakal mi kaya la tukun me reaching ito ka penal tu na kaya fos signal mi ko fral na kaya fos no lu na mana kaya ma yak fashion ke olu tu siya nga kapas ka na kaya kuno konsi na kaya tostangan. La su malapit tikin tres ka la fon nila penal tu why na siyam ang o makatakal mi. Ingin nakatli ang itang dito na siya lagapching ang lain naknas na ska day of atonement siya nga ak fonyak na fash mishenge kata sam kun anjima going focal only of the only ma tai prishing uchak shekek na skelchi fan na silpe shekek na nation of Israel prefigure dari Mashima ka ultimate sacrifice ma ta ifin chakchine ke Jesus Christ mana ka wakada kalam me Ikek na siya mishing prefigure dari na ke inkenek sugufan na mataga kalamit ke gospel also sa tasnya lagos foson ko. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus Christ la kalamye. El pa inkenek na ke mo. Siya flashing. Alle ashu pega din kalam ke men me posle makatle ke fellowship te fellowship ngem te pelching ngem na got som na ke first century Israel Church na papa na Paul Academy, papa na mas la ipu Academy, forse clalo sin Belgia, ro chimusha clara dangen akayelos principles ko theological principle ke first century life amagat reading missing apply na shis Cashland got relevancy like Cashland got in line na kayo from first century na ke Belgian ko Sumpenani ke masaplan mo siya. Ito ka na si kum siya niya. Our principle applied na si kum ka din two. Two na ka ke foundation ka. Kaslan ka. Ka din te force in mo arsh inkenik sa ko pa siya mo. Even got some dear shallow ke Jesus Christ ke. Me sacrificial system in the old covenant na ke masing ako masing mo siya nga. The fond na tari masing in galim na si kum na wang atonement. One in my kind sang aknas na sila kung siya yung tran Jesus Christ mo kayo. Napatagal na kasi kalalapsin lainin aknas na siya. A day of atonement. Kada taga ikuha yung mga nin. Inalak kayo kating tuna. Tuna ka persevere. Remain as Christians kaya fela siya. Kadin deputat yung naging fela. Kadin alay ka lang na klasyo. Our conscience. Nagkawarit malang God. Kadin stay focused. Me focus point la como ba. Level loco. That's just the bottom line. Level loco. Na one masyayan ako lasing magayon. Na atonement siya machisel daga. Akfon niya la. Painkenik sa kong fan na may utya. Ela makuluklas. Argibel siya Una tingin triska lak lang ngay lako da flot norlen rana masilu na kat som matawa ko si Bible reader som ikas la impusap ta ya fosya na kasi lako tukun triska li chepe lang at som na ni ke
Kadam ta greedy na pro like. Tikin Trescal float ne room. Wihklac malap. Kaksingat ki matwiashma yaklabeon zugungana ngamagosaklin la mage church slash tevon pa usima yaklaon zugungana kaksingat ki kasmatagangena ingena lemster liban katdawa gakola kadin fashnamit nagi ako yan message mataga na yung announcement la lafanga sekwe kadin kan daga floga broile kafka Ngai rela benangor shina ke unma akalanyak ngai. okay Nga tak shita kai kuang me pangas supaya na ngor shina mana si vinar video supaya main we pena ne akflat lash ke tudang na ke wan inkak shikin gat. On makusar ngan ifin ko matawai na mana warlo san tuya ko truk ya supaya mana tikin tres kan wana tikin perletarian rafinan taxis ka trital kini kaya wala Preston London Texas siya Mr. Calvin na even ko march pe ko na on ko marangan na manasupay mo katingin ay cash lang on man nagawain taga in taga kad mix siya matlas ko sa nga nagawa ko sila ting interest ka lil kin and Seattle matlas Seattle na kat ne ka ben en ko sa if in our video ma aske en utwe melem Devonshire, Little Oak, and Welling si fan up in Sabama. Matlas pun bebe o Sabama. Sabama and we may matik interest kalil or atari fashion again. Lenny Gashko, the two dang nagay wang. Pasin matlas ko sa in taga nagay. On kakshakin kat. Kat nagay wine me taga na fashke. Clients up ching kaksha flash machine kat. Ngamay pangan fact photo magkipelching at tintrats ka limuang online financiado ngan ilo malap Kulogi announcement singa kulogi ki vaccine ki ngosinga na
방에 슬라근 스케치오지 마가 다시 갱이나 안 고스마 기위가 되다 게안 에 아니 그다 갈렘 Ali Gallum. 갈렘 바이 갈 슬라근 방에 갔다 데메가스 거다 잉에 나가 데메가스 람말론 고스 다 방에 기치 마가 다시 게 배싱에 가슬란 갓 나나게 락 엘미스터 리반 락켈림 인게 에니나게 온 마고스건 가시갓 게안 에 가달레 in der Gashalawos, ja, ja, keine winzige Roingen. Na, ingen na kata ko lang fast na mit, pero kata may sekwe na ki dawa klasyo. Sali pa. Oh, ski lagum ko intro level lang nga. Oh, wait a minute. Siya klok nga. Well, lumalap, kaksikin gat ki katakani ke lucia singe kadamda kin vastamit tamitiki katafa akfashimuluti maasha nga siyak tatakani lasha ke pel singe nga arulana siyak siwas kewa koshin we apply corporately fail arlana force ke pel singe mweta 40 mit kalan sap ngayon so na White House karangin kat siya fly yellow som daga kain talik na ta siya alana nalalfungi kat nine papa kat fin fosek pe talik na ta siya fosek pe kamit ko lana siya mit ko lin siya siya kien na kayo kadin always be mindful la molan mit pakat ko na pa naging akalam yoing iyo ngam dahil siya nga prayan siya nga en kumashuyan kum nakmanas pang trademark lakuma Bray. Mayen kat babal rek magan fella singa may long nilal. Na pa nang awala na lalal fungin na pa ki Colin Bray. Elemil malikia ka singa fresh mitigil so weka. Na let us make use of it. Kat rek magan. Kat rini Bray. Kat kaksikin gum kat flat lash. Kulo malap na siyang lash. Kifong si pasom laga di ko tikme cheta ke maulasha. Akom di kat siyang karangan kat. Oy na kikatanin siyan ni nakies. Kika di susta na finfel singe. Kum kasha ni nakies papatamash. Inka hindi kat siyang wimet lash, community lash, church lash. Kisarap si som lagat lila. Kum siyak na karangan kat. Kum siyak na lang sikat. Kika takamatayang nagikaslom kiltu singe. Ka aw makatash ke. Yen ka dashwe. Kat pang na siyong kat papatamasin ka siyaw. Ta kaslo min ka inda ka inekala insiyas. Kadin si vidya born again. Kadin isuste na ke masiwas pa ilong. Kulo malap na siyong. Kilang silom kat papa kung sa mamawin kulo siya fan na duminda ka misya cash bayan kat foto to lang na bay. Kat chekain si fanak siwa sikat. En ik had atonement zingen kita kayo meer. Kat kaksekin. La kumutyak na yen matal. Pel si fan na. Inkain nanaknas na siya magluklas. La masomla kainge enadok.
Panang massive fun na kumsiyak siyas ka din aske, baka din lalalfungi. La win na dumil da gamisya tari am Wihklac. Maingin akkayikat kashikat, kimitlas na kewa. Mamta ke pelsinge, eken medasur, eken pelin yokshala. Kadin tala kumna la mala la ash isustasi, ja ash mtullasi. Kat papat marsin kashauna nakmanasi. Shukje bash poin kat ftotolle kadin nekom. Kasha mitlas na kewa mamta, ke nursing om ke pelsinge. Ka finni lomono, ka in lomsi, ka in nshruasha ko yesi. Ka katma for be, o saksak, ngal mano, ene na kashalom, nakmana sakplak me kalkati. Kadin kaile. Kadin si fil belosjen vulbas kinukdukin meun lom versnamet. Kasha talik natas na kewa. Metlas, la nine baba, maasin lom kelbuski belsingi. Na nakmanas wilalosin netala kumte ngatlalakailos. Akkayalos sangka na sielos, india falayak. Kat nga sesyo moinge, elang si befaklo malap na siyum. Kaya makula siyum at tutiwa winda kain kasyakat kalansingin katekat. Kaya may katekat lansingin kaya Mr. Liban. Ekat private kaya wisya ulala, wis staff lang gasin ko na kayawa. Kat na kayawa, matayang pa nagkakaslom. Lakat tunin o ye, kat papa nanak manas, working us. Kasyakat, wikat. Wangin etalas ita. Kat pangnas yung kipelsingi kat tusingi kum naknas kasyakat wikat. Akas makin yakat la wangin sima kum tsakan tiyan anak manas na sishke. Siyan gas koging an medal. Panang lela na sishke din lalfung ila win na tumilta kamisya, Wihklac katangla. Makuluk na kayo, katangla kalyak, akalim na sishka singi. Kulo malap na siyum, kadakulan fast na mit. Kimaluti makumasi na sishin kasyakat kulan singi. Kainim, kadin siya kulan na kaya, asapay katle. Amen. Kulo malap, na Mr. Liban, nga skilang akan flokin kong may kipel singi. Well, pero, kade, wakagan na siyumin kain, fast na mit, kimaluti ma, ako yakla na siya skilan singi. Di mic to Mandela mute. Ngawi met na wine through kaksikin kat kaya kasyan price ya. Mana pa sila wang na pa ito ko lars man kat na fon na foto le. Na masih fun na mat kaya na nas na kaya mo sila nga pa blaspheming of the Holy Spirit. In other words, kung tinalal. Other than that, the mekumaro kamo lumingin. Example na ke kikia kusho rap ka kaino yang na phone na. Pa te of ton mention ito ka na ke maluto chilashin. Me lani naknas na siya prefigure ke system ka sacrificial system siya may taknasin talik Israel ngayon ito ka na si kumusing ito na Shan Jesus Christ el katang na makuluk na kay wafela we mi siya sing el dagain use mon mapatpat. So with that being said, kat alisu kak sikin gat ke ikakla na shesh kat devash na met wana ngakala mi piang siya kat daga ikesla ipru sapta ye fosin na ke singala ko nga use kat riti kat proile ke na kat sum na ke akate ye foto mako ye klatari na ke pelching. Well, with that being said, pangan having goes list subtopic siya subtayangan alu fela alu in kasha which is very feeding na ke me topic siya last machine len Wednesday len no long course Nien Suleyucklac catching is a fatma a preferred sanctuary when ang akal na ipru subtaya fosin na kasi nga lakos kantak ke foshemet ndak riti walang jemeta ashmasap na ke alu
Oye pe shie ni na lu ma Wihklac sin met. Arslam nuk shit Suleyucklac. En Luke ke pang en matal. In lom singe Ars Nien lam shit. Ete po si Nien pred ma kishakin yakla na sin kat. Tukun malutur siyak luo palom nuk si mapang en matal na matal. Ma on infakil singe palong kol si ma insang esaka makeng we. Oya pa tap-tapin walang nuklak ya kol no phone. Siya niyan siya Nien sa kol suko and Nien man we pesikal suko lal eran ma siya ata sana ke Oya pa yotlu ma masa po simla fe. Ma tafa laluo on fintap singe. Aklingen en kadil matawe posok soklal dal actually finan si ma nanak na skema kulug o orikwe. Tasakta shikle pel singe in akataya maingin na gaywa. Poson ko siya nakalami paingin laman takinyan maingin. Len na gaywa may tulo e som nage lom nuk sima on le inaror makunelos. Tasakta may tol falat makayna pa uchat nage infakil siya aklu ele uchat na nalle pel siya fan nage yesi. Ele us shamail kisyakin na singkat kel si fena o ya peke makuluk may tora lake elostie akulen mo makuluk. Ngon matali lutiaro na nakalim ke akwa kingela inkenik na ke en matal na matal tien ay ketla ke lucian na pelma lom si ma only ke shetna or makinyak fosia kalimye. Mange wen na siya may akali na kalimye morikin pelingye. Kalme ya ba may sang eko makisyakinyak na singkat tia kain aksi wasye insyen may matakain nalu. Nasi periti fos me ya singan. Mainge wana siya may akil nakil memorikin pelinge. Kalme ya ba may sang eko makisyakinyak na singkat tia kain aksi wasye insyen may matakain nalu. Mayan mainge mana ke mongo manem oya na ke aknasnas. Lamainge na kayo mana na ke likin maito. Siya or makinyat na neke kadil orela akwak sasyalal. Akrais el tagatari Thailand mit tolfulat neke mawusya asyoros. Akrais el tagatari Thailand mit tolfulat neke mawusya asyoros. Lam nuk sima el uchak nal falat liki en shwas liki. Lam nuk sima el uchak nal falat liki en shwas liki. Tia ma orekle ke pon met au tia shin ma orekle fel. Ke kraj il fa shashla lam nuk sia uchak na inen matal na matal ke pel si fan na in akfalira mana kewa el tia ushan nanika shangao mukul Mekisha, ake shal si fena election na shesh mola la ma pat. Shake nene ka mukul apet ke ka force ma ishisyaka metolo mata osoka na fin met ma tie nasnas falna ke akwok ke alulan met chu. Na mainge aknas na silos laligi ma elos fok ke. Fine pa ye no la pa ke yokien mashan Christ ekainaro. El esa lang si fena na singkat wen na si kisya si was
kengon siya maul mapatpat. Shal eknes na siya nanak nakaiwalas ligi alya liwang jipe tagat fa kalensapa kat maul. Aksha fila ke fossingalagos na si beriti me enchinganin alle usie kalem siya na siya. Shal eknes na siya nanak nakaiwalas ligi alya liwang jipe tagat fa kalensapa kat maul. Katrumpram kun conscience, katrumpram kun inner being lan maito. If in got sacrificial systems yeke me all covenant, it was just outward me outward projecting maito ko ken online kat inches. Masika kem singing new covenant singa to ak fon yok lesil Jesus Christ. Saan magay napakan ilyak na inkot. Ikalla nanaklas, ikalla inches, ikalla nanas. Kadinalle aknas na siyakle, fall na ke oilan God. Now with that being said, kadeta ka kataya first by first, to mitigi, kat wait ke siya proy, in kaksakin God ke gas mulal. O kat flat na nakatala shu malap kaksakin kum ke gas, to one akalim ke son sapta siya in the beginning was the Word. The Word was with God, the Word was God. The Word became flesh and lived among us. Jesus Christ el dago laman maito. Inak fashela ultimate sacrifice shema enino. Kafela enino. Ragat tanga shum kaksakin gum kikas molom. Ikas la insias na kayo. Isyong ya na in God kay siya. Kadin te long magana. O kadin ako stena molgun on a daily basis. Kat flat na kat kaksakin gum bro ya maingi. Kenen Jesus simet lang mas. Amen. Right, kat rita la dari marichingan. Na ingin nakade to ka nage force inak me akateya. Wan naka from kun puki pru ke wiki ke meta ka tau chipa na background ben of todo sin again me e fota shimushak la ta sin sheso mosla me shikyak in Belgium first century. Na kena kat kyalim gela me alle pos mit mamo malal pol balata sin ka palos ka mit peshaya lishe to ka akalim mo shape malal Paul, Barnabas, Silas, Apollos, Luke, Philip, Priscilla, Aquila, Clement of Rome, terhakta vingat liye masimleke ipusaptalyo fostolyo dana tibangan may chimas lang is one of the Christian may lal fungi siya ipu siya lal fungi wipen na may ngan me during that persecution elos in Belgium being persecuted as Christian may nagawa to yak line may lal fungi Jewish Hebrew Christian ngan naro mata sikat na siya los ngan akayok marik na siya los ngan tawanain elos tawanain somdigi in fact malan Christ wanan elos in the scale back tranga si befak gospel si may takyang na siya los ngan if nga ready ipusap talyo fostolya kalamyang na kot ekang fakya kot finti loin na kya molala na yoksing Lemel da si fena fakak met ken kenek in molala sing elos siya talong ke elos akpaye na siya mainge pay abangan may Christian siya ipu siya bangan elchimus me lata siya in akalemye ka akaye encourage mat nakayawa malalal fun ke pweng washing tante kaya nga tantu na ko ke oye lan pweng washing Jesus Christ na met mata ka fak na siya los kan pa met cleanse up ko I witness maliel Jesus Christ fan na tikain Paul pasmos lang when Paul igas na Damascus in fact ka insom me persecute me met Christian siya yan Jesus approach
siak se lefa kalye sol elekle mit Christian chef taga faka gaslan God el den a long gospel Jesus sivena basang na sil Paul gospel singe na vin got lina ge me first century belching alle kashi yak mit Christian na kalye yak mai tak yang na silos man when I losin ta tu yak when I ta sang o yeshi elosin som niki kalan sap sing elosin kang kan la o yeshing na machimos mas lang ang tu na ko ke gaslan God when bang masima me eushe mapai ke mol she first century taga na si kom musing ta tinay na ke mol sila kadin remain as Christian in pen na ke wa ke mol la tu na ko ke gaslan God katli pen na yok me na ke harsh warning on koske laita singe simusyak lepen warning ito ka in akalemila me elosin te trif elosin te somligi ma me asim na tarkel Jesus Christ ni ma mit apostles ka mit disciples lan Jesus ma fakak pa mo singa elosin matana ke mange pange o yeshi ma yokspe met na vingatli outline lan warning on koske na ke outline lan me puki putana fakak superiority lan ka flat lan ka kolan Jesus Christ sifen na liki o ya na ke washaya na ke example na ke masa na ke me sacrificial system na ke angelic being na ke o ya shaya na ke wa in pelche first century masimle la ta shing machinge somos lan akalemye la Jesus el falat ligi man na ke wa na wang shibega din chang nge fakaklan Jesus fakala Jesus mo pangin kenigin mo kadin som scale back tisil personan mo laita singa tagay nakalim na sin audience laling ko mat ipro mat lalfung ipro en tu na ko Jesus pa flight ki man na kayo kat taga li kalam ke sapta sina kya ko sakalim la possession chi ma kalim mo Jesus mo yak so mata right side of the end of Godfather bangan flight chaf lashi mai lo sin mata kya kan som riti sapta sina kya ko sakalim flight check lungan ko superiority si lan Jesus na ke mo tol flight pre-suit chingan tram kinyak pe na ke sapta ko na ke course so possession like Jesus Christ we pre-suit lalan kumenta griti sapta si na ke course distinguish flight na naman Jesus Christ inakaye may lalal fungi kalye yakin belchingan nangakong kayo tram chivena laman na si kumda na man possession sila ngan pre-suit sila ngan apply na shift machine mo te may call lan fella ma ak fosya ke kasen pro sila tikin triskal biya nga pa na gadin mo o Jesus Christ pa kenigin mo so kumay na gadin aske machine superiority lan Jesus Christ in his possession we pre-suit lan relevancy na ke oya nga kumta kaya as Christian machine katangyak laga if like mana kewa we need to stand firm behind Jesus Christ kadin defosyak way la may mo even trauma ramashing wang mo para malito chinga taga kadin remain as Christian when the first century ipru matalal fungi ka Christian lan madipru nga takana si kom machine ta kat may Christian kat may ko side na it's the same principles apply is possession is priesthood na masya actually uma superiority actually si matagal le kalam ke saptal ko na ke singaw ngan pa may lutu chilak na patachang na kanya Jesus Christ is priestly ministry kalan saplal as may told high priest na vingatli na ke oye machine le ke pa palata na technically there's 3 tabernacle masam from kinyak ke pa pal siya palam nuk si makat taga riti ke me simas maslay prunga som me read katriti ke fosina ke course akalam mo that was just a temporary that was a prefigure na ke
me tabernacle sinama ito ka Wihklac Jesus Christ nge kat nga kumin ilya ni ke Holy of Holy nge kat ito ka kata yama singa in outline ni tekshuk mas maga nga kumin ask nge mut ko mo bangan lom nuk in the Old Testament na to ka ekta na ke temple al Solomon na fixed temple in tila lom nuk tila tabernacle sima som wala los yan na kayo wala som na wea pelchilal David Solomon na taga talala temple na kaya to si finan Jerusalem and in actual worship God nakataga na kaya marichim siya nga na arspet me tabernacle sin ka sao what's up topic sing ako mriti EPS nga en alu fin fela si be alu ka sao me taga ka sapta ya alu fella alu in kashaw. Again, as we speak, Jesus is sitting at the right end of God the Father. Mga kumara ingena wala tig interest kan met ko siya ingena ke cashin ko online ministry. God the Father in mata, God the Son in mata siskel, el mediate large as we pray. Pray sila tigin sokat na Lord. Katramram ke kaslan katingena online kat uskat katin long. Inikeklan church katin long. Managawak fashiya nga Jesus is sitting at the right end. El pa ay priest lasha. Na pa maluto chilash nga taga na kaya performance ko superiority lal na kaya me priestly ministry lal falatli na mas masim na kaya Old Testament. Mamitol nga taga uchat na kaya tabernacle in kisyakan na mga el taga often la ko fulfill mana kaya wa falat masila Jesus nga diki na masima work ke all covenant na silpa taga academy eval chimung sang in fact at falat Jesus Christ ligi me mafela nga machimas mos lang el alle shike na kaya matlala fungel ipru nga ka choose nga into na ka ke ma Jesus el taga akfonila tari maliti akel dal ke saptalio fostolu si mga priti pienya il talente kain ligi elo sintu na bange masima yokshipe meto falet lan Jesus Christ indistinguished ante somniki me fostolu nga si beridi na kat kain fogakat fin ti alone na ke molala na yokshenye lemel da sifena fagak met ken in molla shinge elo shata long ke elo akpay na sheshla mainge pay nang akom posin cheng lila tabernacle chika temple chima ke Old Testament na aspe tabernacle chima chisha shil mtalengen akfala nge it's ongoing na ilpa mit tolfula chima akfonila mashima Old Testament na elingen na sitting at the right end akfala nge na shil. Kat tikain connect na ke mashing parang repeat force siya ngan God inilyakin kat katin connect na ke mind ka siya kat tikain me as a sinner kat tikain tim matlalan fungin siya kat connect na ke oya siya ngan God in na inilyak na God kay siya katin connect na ke matasilan Jesus Christ as a priest matulfalay siya in the Old Testament, in my palace, he was a prophet. Ingin na get dispensation siya katashkan. El pa matol for like shit. Admit superiority lang na get priestly ko. Priestly ministry siya. It's a pakatashkan yun. Natukun el matol elafalok as a king of king. Masingan its future. In the current situation, dispensation siya makatashkan. El pa matol for like chef flashing high priest ma prefigure kel Aaron etlik natin in the old covenant. Nara shal latari managay mo. Kadata kam tak read the first by first na me ma dikia ki kelom nuk shengan na ke room shemet ngan na ke tepo in showbread ka incense ngan el prefigure oya ma talik natin kat ngan na nashke mising agum Katash ke wala yung sashi siya nga tesit ba ina na insum na guess old sacrificial system siya nga akfon niya yung legal Jesus Christ kesmen el pa ilya ni ke temple siya ma
artin gashaw matay ni na we nakataka ilya na gegeshben me ingenex go ilgeslan connection chengan in and arch coming pel na gewo Kegatalui sieda, gatalui onolulu, gatalui kusha, gatalui ye, Jesus el matol fletchem, tak level layud, katak fletchel, in sheesh, connect naral, kesben ngon got arhin got guy she. Yokshubegan in galimke, o yesingen gatin etala, fletching el desilbem dagelom nuk, worklik a bone, meta. O el matake tabernacle chima. Worklik a bone God. Now with that, the tabernacles in the old system, in the old covenant, we temple Solomon ma prefigure masima Jesus el mutake ngena tabernacle charging kashaw el mutake ngena artle. Na pia tabernacle chak told you ma komina na connect na again. Pa Paul shikorin sapta on course for singal yakalem. Ko kumnikin la compatible man God. Wait na kayo. Kagat matang kalam ke mas makolosi sapta tolu ko ma Hebrew sapta ya kalam yung Jesus sitting at the right hand of God Father in temple singan akfalat yak nga nore katak falat lash nga so na rol pe kading kalam ke la kat pa temple lan God fin fella singan ngon lan God ashin God ka shimat lal fungi na fin kat leda na set up ka marking ka oyen composition lan tabernacle lom nuk singan arch and toluke arch common area ashe ko me lakan madalara me sacrifice ngan we me owolelan aaron ko talik natal nganin uchakara kunokon lan met tol arch outer court she panganip she met kengan na kumuchak na lom nuk singan rekla na kay blue holy of holy na the most holy of holy. Now holy of holy singan pa nake te point show bread nga non we can the lead course na we me and in long incense siya matale me esok incense nga no kalash nga sokak sum na lang mangan signify or type or typology na ke oyeng and bread in mold singan in akalam na sintigi ngan ba God pa provide mala elos in na ke mold lalosan prefigure oyeshima Jesus Christ ito ka academic New Testament mo el pa bread in mold shima met nagawain no me incense kal enin long shima tale so ka incense kal kalashingan so pa tikin tres kal academy mo shima met Christian ro pa broy na bangan broy shiba pa so ka ke me kalash for shingan mangan nagka-candlestick nga nil pa kalim sinashare siya. Furniture on in all of singan il type na kaya or malang Jesus Christ may taga akfalya ka akfonya ka New Testament. Na en siya, in fact, siya mga kume uchat na kaya en matal singan pa ito ka na kaya day of atonement siya mga tasamsap kanya. Laini nas siya. Separate all na kaya en matal singan pa me curtain singan en illustration te ana met uchat na ke oli singan chief high priest ke Aaron magay na ka high priest ma aul met Israel ngan uchat na le siyakat na manas ushan me animals madal uniangan usha singan uchat na ke mercy of seat singan siyakat na manas ke Wihklac fan来去不就佛记，什么些啥给马下呀？这个下个那么那些那个马库那风那人 klik na tingkat dengan tel些也些，我都dengan ucap na ke holy the most holy of holy in下个那么那，是个non ko yellows mata dengan me masak mai tak na sin talit na tingkat nganin fast ke in me nanap na singanin orek itak ng nasyelos
Elos te svena utjak na gakwakat lalo shivena in som narun God. Mercy si chingan pa pangan signify praise lan God lendaga sang me oye ko grace na sintalik na din God ngan. El sang la makuluk Milo Sorella ke mo lalo san ngan. Mangan na fun na taga prefigure ka foreshadow yung mas Jesus leta ka akfon yung life in shak sinan. Ngayon na kaya oye siyang ako mas kang ka ulang sa siyang Jesus akalamya ka merching la Jesus si utyak deshan gao deshan sheep deshan neni baler makuna asya ke sifen na ke mo lalo pang mas may taga aknas na sila na pay our conscience our inner being in shares nga nas nangas pang mas Titako aknas na sila lako makayana which the old covenant sacrificial system did. Talorala na lako system siya tika hilyak na insiyas. Na pa tako kata som read the first inalik kalam kela Jesus pa ultimate sacrifice siya prefigure in the old in kalam kela transition siya mga taka na kaya nga matya for lao yak lal fung ingon man God ilyak na matyangan. Kasi pensaan Jesus Christ, ngon man God ilyak na yung God na ngon singan by the gamtag aknas na si God inorela ka dinalya oye wo may kayang siya na sin God follow kayang siya na sin God maka tram pin ka Victoria burn offering siya nga taga akfon niya yak lage mi siya molyak wal Jesus Christ God te silpe ene na inukwe oye siya na pange may luto siyang mataga nga hipsiya aktol yung ngayon kanan ke superior deal on Jesus Christ as in his priestly ministry. Pamarichi lash nga taga kinga saptal ko nga sapta singa ulta marichi nga pata nga sapta ya fosi nga singa lakos. Katilski background gen an liye o ye if a simle ipru ali yok pa maka kan tram kun ke me leta singa ta inusia na la if a simle siya sumosla me kalme na si komu singa pakata taga na ke first siya nga singa lakos in ready si be akyok ke kalwani maka tafana fakla pienya na fosal kurs kasaptal kurs nage metigat som use sapta si kas fos siya nga singa lakos ke sapta ye finga 3D saptal kurs na ali akalimi na pay masi chermayal tas samasta ke chermaya sapta tolngol si foston mulchi na ke tolngol lakos Muchis mas lai brunge elda ko kodi e masima met pala chermaya das mas la ke chermaya tolngol si foston mulchi na ke tolngol lakos mta ke fos alkos saptalkos fos alkos akal miange ta shakta katil konekta ar tafung lan met lala kel ta fak lein e fatako kenga e sifipe aki e shiawale ang sasha jurun met Israel e jurun met Juda. E fatia wana wale ang shisha ngata orela jurun met mata lalus. Kelen sing ngata shukya paulus e kolos la likenicha elos tiena fash falna ke wale ang ngata orela jurolus. Oinge nganget lalagalos. Lem katel fa koinge painge waleng si mga eurela jurun mit Israel in Belfasho. Nga fa filia masa plaga inna naklalos e somos la incielos e nga fa katlalos e los fa mitla. Nagat kalim ke mashing. Ette silla simle ke yod ay simle ke me ke naklalos. Nga fa filia masa plaga inna naklalos. Na vinga ta liena ke masap si mayoke meta katin lang si kate met ke insias ke nga ke nangas. Elta ka na ke conscience lan much. Elta ka na ke insian composition lan insian much. Masap sa siya nga covenant sa siya nga ete silpa likia ki ke yod. Ay likia ki ke me nanaklan much. Elosin molken. Na pange masima
mighty pushing a quote ma cartel the Sangasil chair Maya. Covenant will end such a thing at the Shimleke yacht, I Shimleke in Sien, Eke Nanaklan Michi. Na connection chingan by Nangakom Lee. Katakonaki forget Shimleke yacht nage Nanaklan Michi. Pangano Yeshima, Chichi la Kalamika, Son Saptatolu, first Son Saptatolu, first told you Nakel Megor. Neka na siya si Vilbay, Shustek and man God, El Chia Kainiak Nake, Tokshalan God, inclusive Nake Tokshalan God, but temple in temple look at all, Tabernacle look at all the Shampram Queen Petari, Sheba Lomnuk Nishumaitan in Israel, Sheba got it all the cheeses in talking in, na Pia Tabernacle Siak told you and Maka Shampram Queen, not briefly Fakapianga. Why go Corin Sopton go for single yakal me, combat temple land God. Ma orek fin fella, ngon man got archin gom. If in ngon got the archin gom, now they can connect nake ma carte lole la kenge, fatna shell chair maya, she lane, nice so much la massage ching again, nanak land made, and I can't never me. In an archie shoe when not Jesus Christ la calamega sons up that all you. Kung na kan full aulia kalal na Jesus Christ kengon man kadeiya nine gom konin mata ke to kasai singe fin fella kung pa tabernacle singe alu na kay Warwick fin fella singe reking sian matlalal fungi tilom lominalu abam so mo men kat ngon si bange akalamika son satagos fostong lagos we must worship in the truth men kat ngon si pagatalu na singe na kalim la lomnuk siya ma sacrificial system nga rik ma me en luo en matal na matal aske prefigure ma Jesus Christ laske ngin ang temple lan God in kasao na masing akum temporary aske ngin na pa in years sisa kang man God na pangen ma adu rik we Jesus ilyak nain God kay siya true third person of the triune God. Pakat ngan matal singa. Connection singa no directly. Kung kalam na pala how the worship taking place. Ingin na kaya mo sila singa. Te building bagat som mo. Te building lominalu bagat som. Katsom tuwini ke lom. Te worship katsom physically or mtay lomalu siya talata. Alu ngan it takes ke nanak large ke insias ke nangas. Panganan si makati liye. LTL nuk large, LTL and makatsum mo, liye insian maita. Pangin connection si mainan kadin taga limit in liye na kay tolu ke tabernacle. As outer court si, as inner court si. Inner court singan it's separate by two places. Holy of holy, most holy of holy. Most holy of holy singan pa I preach ngan el ilyak na ke once a year in syakat na menashil silpa syakat na menas ke makluklan silpa syakat na menas ke makluklan may Israel na kay wangan tabernacle si machisel ta kengen on the right side ikak tatari itak tatari me old covenant new covenant singa katin ilyak holy to the throne of Christ lang talang paknan yoklan God Orek tatari akwa nga in the Old Testament, batkat read get fosal kush, kasaptal kush ngena la, masima tina complete. Masashi shima itakana shil chairmaya, machimas mos la iprunge coding painan takakin nanaklash, initiation nangash, nanash, when got ngonjibang, pange alu baye lasha. Pabina room sapta singa liu fosina ke liu akalemi. Alu baye takes within that person. Pange oye si mai taka na ke me topic si lashinge akalemi Nien Wihklac Suleyucklac a preferred sanctuary. Jesus el de ke matake and mapon with orella. Me sanctuary ma made by me pon made. I prefer and she ma
kat sifena lorela na shawre kum lenga kat parikatla tabernacle shima kadil rela pail ki matakel na connection shima asham from kin pienya lock unlock in unlock ye makuluk ngai insomni ki gat pakatin full law lal fungi ngon nan katin ilyakin gat katin we are lu pa yeshing pangon nan katin gat ngon nan gat in God nakat connect na get tabernacle si Jesus is sitting at the right hand of God Father in na when na me temple si ma orekle katil sang na siya Moses instruction nga get Mount Sinai weapon na when an arch masok may takyang papa na sa kana si kum misingin efin paye kat matlal fungi akwaklan God ena ka dinukwe kat te ka sifenaro akwaklas may dam magat ka li akwak ma taka masapsi e meta pang katin lang si katin me ke insiers ke ngana siya ke nangas katin nan taka metiki man na kayo aklu kadin lang si metalan narswana kat lang si kat sifena it's about love vertical horizontal relationship siya taka finchak siya ke Jesus Christ ngakum tikain taka mo kat molin ngon kat lang si kat akflat si kada kat tena lang si maita pang masima prefer sanctuary si ma academia nga ma oreklesin kat sifena ngon man kat ina nilya na kat kasya kat inale konne kita la me akflat si mga kumen me kan mente of ton men singa me aknas na singa pail taka relang elorela kat in ilya na nille me and ma Jesus lashwe ngam nas connect neuron in shares ikek na ke malan God aro fingat taka sipe som na ke ma chairman yal shmon nge when in shares lo se fa in na in fact na sin met in matan felshe ka fact na sin met wiel homineta lem God mayen elos na kay wa et sin met shishuk ne ke met lala nga fa malkan na makuluk lalos tie si fil sama sa lalos pange o yesa si ma itakeng na sil Jeremiah ke sapta tongol si itaga na ke o yesima simna ke ipru saptal ko kapin saptal ko elite na ke sapta ya si mga kum riti fossin na ke singalagos taga usi literary context si kating galam gela mange det fana folkla mana aqua gitari eral Jeremiah katil fat na sil kat som mythical Jeremiah na katil sang na sil Moses oyen tabernacle oyen akfalat oyen taga shekek na manaslan met tolingan aqua ke prefigure itari masima itaga fon nas ultimate sacrifice ma itaga fon na sil Jesus Christ fin shaksine in rela connection sila kum na ke ilya ka ngon man katin ilya kin kat katinalu pa men kat ngon si pang pangaknas na siyang Day of Atonement siyalan in aknasnas Jesus Christ yung taga laman na kayo akfonyela masimataga ke all sacrificial system siya kat tesil pen na inaroya siya men akfonyek latari siya Jesus Christ Shan Jesus Christ pa ilyak ning kat kasi esla me makuluklas ela makuluklas masima ke Old Testament na lako amagay na badalara sha tika nilyak shan kusungan tika nilyak ni ke conscience lan maitsi ke nanak lan maitsi when then are la connection chi mga kung taga in si be like online God truly I say unless one is born again el tikay nila na get ako sa God na ifin te na bangan connection chi may taga na ke feast course masang from kunyak taga me feast of trumpet feast of me Day of Atonement na feast of tabernacle ka from kun briefly kaya kating kalam ke la liftiga sabta singalon ko sa taga na Lani na nasta siya nga ifin kat te layla me katlan usi
shan Jesus Christ ni gat le kada somna ke mal elia che meta eternal damnation ching somna ke line for ching na rege ke gat mata ke dispensation of grace ching Jesus ta ke temple lan tang ti ka tak flat nga sokat na rol mai large mashat nam ta ke shiko pang masimara la ching it's a must min gat no fun na kut mat ko kat foto to na ke oyelan kat aknas na finality na aknas na shinge takof akfonyak la katalle kalen na paikel Jesus Christ mo kayin shan Jesus Christ by ilyak nine God in the third person of triune God pakat ngon matal shinge kat ngon matal shinge by ilyak aknas na shi God katataga na ke kaslan God by usye ngon God by kesla mapayalan God ke kasmo lal na kaya taga meditate kaya nanakla siya ikle. Kaya silpa nan kamalan fel. Hinsiya siya late ka na kaya lang siya may itak kang ifinsak siya. O yung ano phone na ito ko. Phone la kaya siya bengat taga na kaya kaslan kat. Ara proy la siya, flat la siya. Ang manan kat pauskat kaya o yung nga. Finsak la siya. Walal fin la siya fukukuiligin na metang min kat taga on a daily basis. Katli macam mas lai prunga elo sin tuya na tuko ke superiority lan Jesus Christ ke possession chilangan ke priesthood chilangan na most importantly na ke may reach lat mo siya na ke me ministry chilal as a may tol siya ka priest pato ka fakak na pa distinguish elo sin tu na ka may kum dalon na ke kalye yak elne el chivana mi siya pang akfonye la machi mal to kana kaya me sacrifice mal rela fin shakshina metlalal fungi in the first century in tuna ka men pangan machi mai ushe mol na chiko mo singe papa na machi mai ushe alu pa yela komo na tsum na ke fo shemeta akalani ange walang chemeta arf masap na ke alu ya oye she oya be shie ni na alu marikle sin mai Ashambram can briefly being preferred sanctuary land kat pa me and makadil sila na rela. Elsa ang instruction na sila Moses na sintit na rin nga ng rela sanctuary, rela tabernacle siya ma prefigure o yalan Jesus Christ may taga-akfon yak like ultimate sacrifice sila yung as a temporary foreshadowing mas may taga-fon na kaya Jesus Christ nga. Walang siya may da arf masap na kaya alu oya be siya ni nalu marikle sin met. Artlom nuk shit tulukyak en ke pang en matal en lom artlom nuk shit tulukyak en ke pang en matal in lom singe artnien lam singe from ke kalim singen pangan peta ko ke malan Jesus Christ fon lage malan ngon ingen ang akum kat pa me tabernacle chak tolu ka from kun lom nuk singen lage marikle sin meta tabernacle chak yung an ashin kasha where Jesus is sitting aktolu pameto na pia kalim sing in tabernacle ja pakaslan gat mailya ke kokolan ngonin gat ka shi gat la losh gat la we losh lan fella gat fulla kalim shilan fella sing that's a preferred sanctuary makeme makela lalfun lashin Jesus Christ la daga misha molya ela makuluk lash ngon gat ilyak in gat ingena gat rela connection chima from kunyak na ke son sapta to foston unless one is born again Mr. Libandi, Mike Tuman. Sishakuluk keipchen kal nganikin la me shika kickback mute automatically mute we sishakluk silba sumna ke machine reading na artlom nuk she tulokya en lik ke pang en matal in lom sing artni en lam she kan pang from ngena
lamsingen för kalimsingen för brochaki kalimsi matagarun Jesus Christ kan elpa kalim na elpa light of the world sing na katikan light of world sing na ke Jesus ta kan man kan kesben light fing larsinen na light fing is mga trampram kun nge elpa fresh ka din spree ela laki ka di tari ka din ta kan ke oyelan na nge na katpa kalim sing tabernacle ak to lu mga trampram kun nge siya ko man kumpa temple lan God kalam singa nashin ko menefa ngon lan God arshin ko efo ngon lan God arshin ko men kom for laud yak lalfun ke Jesus Christ la daga misha mo yak ke makulukum ingen akum kalam shel as you walk this road kom kalam she in the old tabernacle candlestick equals on kalam for ke en matal na ke matal nare vingat sum na ke me en to lungan in apply na ke even by my chipat tabernacle composition tolu ba patagana ke me oyen me to arch outer court chilan me to pangakum pa eyes nose mouth katliye makatliye nga in reflect mine in share 5 senses inan bang outer court chima taga nakete tabernacle chinga when a tabernacle chike Old Testament as outer court chi milo soro me kishela los ngan fauchat nike inner court na outer court chike temple chinga ba 5 senses pakat kat taga lie kat long kat ngok kat me ima nakat feel me 5 senses ngan taga le kalam nake makat di kalam ke me sight chingan nake pai taga nake me evin got some konekie matash nake inner court chima ashish ngata naka sum tana pa imagination wana nash ke chinake makum nengan kom imagine kom lie na kom imagine pange o yeshi makadil chinake mo chilashinga ella rala le woman o chilashinga makatenga got imagine na imagination ngan eltena concrete wana matoke na ro outer court chingan if you got the compassion ke tabernacle in the Old Testament na what is going on in us pa mashima ta Jesus Christ in nan ta na kadin ni ma te imagine makulu ka li ma kad imagine malan God sige nan ka ipsingan transformation je bang if you got connect tabernacle sige Old Testament na ke tabernacle si makalam si maka tram kiningin ang ito na katpa temple God. What we're seeing, we must imagine Genesis nike Revelation. Now, kaliban il mata kemol mata siya, may liya imagine makuluk na kayo. El ke sumara makuluk, imagine plan nila la sumara. Okay, subin pakutin yoklan God, ngongan kadilyak na in na siya lipan or malan ngon ka transformation siya sa kanaron lipan na mali mo siya nga outer court mali mo siya nga imagine masaplan malan katla pas katnta ki matching ng mat Christian tila malan fel na rin katli na outer court siya 5 senses makatash ka nga la mafel na katli kat nguso, kat long, kat ima, kat feel, ina in project malan God. And matal na matal, baka champram kunya. Pang connection si mga ako may nanorela na tabernacle, physically, tekna na siya Moses. Katil rekat le, na tabernacle si machisi lash kya nga, in me, alu pa yen sikyak. Na inner being lan may siya, ma-issues na fella, mi siya. Makuluk na kay Washington. Na ina ka din connect. Folk laulia, kalam siya ni ilya, to mana kay wakat liye, mana kay wakat lo, mana kay wakat ngusok, mana kay wakat makatima, mana kay wakat aro, hinmana sin God. Na wana nga hakalam mi piya nga,
Side chingan som na imagination. Makung smell, som na conscious lo kum smell kum consciously aware la meshi kum smell ngan. Ka tram kin ke body ching ke tabernacle sing. Outer court 5 senses. If in kum som na le kata, in som na all chingan da na imagination, conscience, memory, reasoning, affection, by the connect na 5 senses larger. Now, malimigos mga Wihklac biyang imagination, conscience mataga ke marichi larger ngay, mananak larger. We memory, katisam, reasoning larger. We affection, makum kalingan, affect oyema taga ke ngonlan God. I'm telling you, kadina and break it down somewhere else to in a very general idea. Kadin kalam gela temple sing arpe outer court. Pa 5 senses. Na inner court si masam from kanyak mo arshfa lulengan. Oli of holy sing about from kan piangang. Imagination, conscience, memory, reasoning, and affection. Mangan na fun na tended. Mangan na fun na tended kes ben makuluklan fela. To shakta. Holy of holy, most holy of holy shike. May taket tabernacle chill. Ma katero lang lipanin matake ngonlan katash ke pa ito ka na ke malimegos masikyakin pel na ke wake metlal fungi pelche me chefol la lal fungi aulia ke makulukla la lal fungi la chisel ka misha ke malimegos ngonlan ka te usko malimegos pa one in sanctuary inner sanctuary ke meche now outer court holy of holy most holy of holy. If you am taga na ke most holy ke temple singa na worship proe lalalfungi finsha na siyanging sin God. Malimegos ngan te kain may tapakol no. Malimegos ngan taga ke kokolan ngonin kat kay si. Ngon lan ka de sifen na when kat katin me taga akfalet ye worship God. Katin taga proe na sin God si ma tigin tres kalil akalam ye EPS nga mo pangan siya ma malimegos pa uta kang insias malimegos ngan kesben ngon kat aning kat malimegos ngan ito ka naros in pel na tewa kat alle shuk katin kaksakin worship the Lord when pangan purpose of life singa katin worship katin me akfala che katin mollar aklu paroy kat taga pranan sin kat trampram na siya. If you got get long percent God, you guess that Genesis Nick Revelation. Actually, God didn't put our faith on a daily basis. The life from the Pelnakewa. Oh, Finshak, Lars non urun God, Pelnakewa, Naksha Filan, but revere him. God, alle all sang Akflat Lars Machine God, God Shangan Shin God, God in Mataka Akwaklan. If you only breakdown told you, and section told you get. Me lomnuk singan outer court inner court singan like a section lu holy of holy most holy of holy si tabernacle al mo singan pa me tap siya lin tap singan pa me na pa sigal so ko pa me masap singa ule na nasikom tabernacle singan pa worship proy finsha lalalfungi siyangin singkat mangan it's ongoing stuff connecting na tabernacle si Jesus Christ and my told flight singing na mata sitting at the right hand of God but that flight fin fella singa oil mediate na ke pang connection singa pang oya na alu na pay simle ke son saptakos foslong lakos God ngon si pang and worship in spirit and truth nara ka tram ke holy of holy most holy of holy ma I preaching Uchak na ke oli infakil chemet ngan elie showbread de point pretsuko elie long shushe in fodrek incense elie candlestick ngan typology na ke canlim typology na ke proy typology na ke bread of life ngan on ke oli of holy ngan preaching an som uchak na ke the most holy of all in India, tap singing, India mercy seat singing, shakat na manaske,
oye kuluklan shivena na silpe makuluklan talik na tingkat nga compare na si kumashenge tana outer court large about 5 senses got some na ge inner court singan na ge en luongan holy of holy sin na si kuman ba got na ge imagination the way we see things we imagine na ge conscience na ge me makat musoko we see conscience last na ge molding we see me earring makat earring kat memorize bangan me inner ko holy of holy si ma sampram kinyak nage compare nage man usi katashken reasoning na affection connect mani me gosken connect nage outer court si katashken five senses of human being kadel rala mange for his purpose na kat no fun na may kuluk kat no fun na foto le pero nage wakat imagine makuluk memory la sa kat ara makuluk conscience la sa wanan kat consciously idala kat wanan we have me tendencies to do bad things na papole la kalim me ke la talal benge we're in a spiritual warfare Satan na da kayo sige na len kanaus na makadash kenge nara Mashimay nan shikya ke meda ba en nan shikya ke to holy of holy na shesh tabernacle mal me ko siya worship proy faith o na revere last na sin God ma lime ko siya tekain ko sin maeta teka that spiritual led presence ngon ka de lead mangan tekain met para mangan ngon ka din God pa take us to worship him truly, Brian shall truly, shang faith, hope, and revere him. Our inner being need to be born again to really connect. Palaininaknas na siya. Pati of don't mention it. Mat prisingan ucap na nila siya na manas na kel si Vena, el tifo gisilpa siya siya som siya nation siya na phone na. Pachi siya daga finchak sine. El tagain ela makuluk na kay walan fela mga insikya ke preferred sanctuary lala hinsian maita mga malimekos nga insikya worship proy faith hope and reference nakakatara insiyas mga na our imagination will change to his imagination our conscience will change to the conscience of Jesus Christ. Our memory will change according to his will. Our inner being will change. When malimekos matakatakalingan ke kokolangon, ikilkatle inside. Pangan masima sacrificial system sa teka nara. El teka ni Saan kusungan tikan ilyak ni ke dinmait ngan inekal dalla inside and out. Na pangat transformation, pangat sanctification siya matagaw ke saan Jesus Christ. You put your faith in him, ngan God ilyak na inkom, ngan God kaya kosten lom eusyod kung taga na ke iplimekos ngan insiyong. Now working your way out, imagination, conscience, memory, reasoning, affection, managawa mara. Ito ko in akfalat siya katsing. Na kumta ka nag-outer court loman, kumita ka di eyesight loman, if yung kumita kulo, kumakain ako kumliengan. Man kumita la, ito na taka nag-inakfalat siya kat. Makumlong senses lang makumlong if ingkumlong dati may athletic at kumakain kin may ngon kat inko may pain kumliki malan fel outer court silan may ta ka temple silan kat nge makumuso makum test makumara
Eman God. Well, inside you, changing you to be in the image of Jesus Christ. Every aspect of you will reflect the will of God. Pang preferred sanctuary. Pang masimay ka na si kumusing rin kanam gala. This is a very deep me. El som na ni siyan may to get that inner being changed, the government, the education, none of this institution of this world can go inside of you to get that transformation begin. Sanctification processing and in matawag. Wang in mafel. Siya yan ngon God, inilyak na in God, matawag. Aksasya ye God. Aknas na siya God. This is the day of atonement. Talaro, kemala makit course. I think on the 14th day or the first day, chief preaching and uchak. Belchen yeshi. In the old tabernacle, in the old covenant. Well, covenant such as in our mashkang, be a day of atonement, be a me leninak na session, belchen na matcha for lauliak. One man got ilyak na in matchingan. Born again, regeneration. Matchingan being justified, converted. Elatapted na kitok shalan God. At the same time, aknas na siyak matchingan. When matchingan taga na ke aru lalin taga shuk kaslan God. Kaslan God ntak nakal ikol la imagination lalingan. Ikol la manifo manil taga akflachi God. Il taga broy na shin God. Il taga lialal fumi lalan shin God. Il sang fin shaklalan na shin God. Na lalle shalan shin God. In ukwe malal. Ngon man got papoy met ngan na from inside and out, within that, it's gonna get sanctuary. And his imagination, his affection, his memories. Five senses is all record. Melina la etimak flachikad na le kaingun. Let it all la pellanin long ma. Lesson na shigilan long na malan God. Pelnagay what Genesis Nika Revelation. This is the preferred sanctuary. One lan God inanin God, katanin God kay shi. Fakat na by superior dilan Jesus Christ na ke priestly ministry lao. Te marik teke nom nuk nuk shin moit. Au marik le shin kat shifen na. Bail mata ke ngenan. Na ilparekat lel. He is rightly to hone every tabernacle. Mat na kayo malalal fungi inel. Elela. Kesben takutan yoklan na shirka shi. Katinin na napay kating kalam kela. Neke na Jesus Christ kengon man katinilyak na in God. Aknas na shingan eldaga within the confinement of God the Holy Spirit alone. System government na usye again, yen cash alalos ngan. Teka in usye. Shima katina kanin eklenyen. Jesus level ako. Mat na kayo matinak nas na siyak lata ka nakalalal fungin siya mold siya ngayon. Eternal damnation batako. El taga prefigurious system na temple ministry ngayon taga fulfill masima inanaknas na sila might fail on a phone na. May got na phone na might kulo. Even got the lenin na lang kasi taga. Pataka and with the day of non-mention. El taga alle kalim ke diftikas saptalong tolo. Kada taga tigin tres ka laga tayo diftikas singalon kos. The mga in kalim na si kumla God pa tabernacle ship. Rectation God. Tigin tres ka el rectation God.
Manun mai che matakarun kat me. El prefer len matain kat ka shi par rela litlishen esakla el matale katin boldly come to the throne of grace. Connection japangan. Katin full laulia aknas na shengen taga yorol magain. Naragat sum shiba academy akflat ye me kas mo lang na ke fostolu dana pange o ye shi mainen taga. Tigun ma little she akluo palom nuk nuk shima pang pang en matal na matal. Main fakil shenge pa long call shima insang isaka makeng we oya pa tap tapin mulang nuklake call no phone shenien safa nien safa call suko nien mena we pe shikal suko lal aaron ma sha a ta shona ke a. Na mange arsh me. Arsh topology, arsh oye nake me academia ke shikal nake me safasukon nake me na shingan el pa profession el pa shon shingan me manake wa shon ke akwak shimata kel Jesus Christ ken manake wa mi je ta shakta kel Jesus Christ e shon e mo ulche ma kumena nashke me ma tafafla luon fin ma tafala luon fin tap shinge aklinyen en kadel matawe e posok lal dal asosialik finansima nuk nanak manas kema kuluko orekwe pangan mercy seat shinge chief preaching an uchat na nila syakat na manas kema kuluklan shifena shiba flok syakat na manas kema me makuluklan met Israel ngan na even got some nage me over Carmen ma from ya wiklu masum lala nuk na wo pa tak na shin met tol shi mai ucha ngan we be me faket mars be pel itak yang ken polo nuk lal ngan el for le met tol mamta ke oli of oli kan fakil chi met ngan el dal kan long ke me pel ko tapengan ke pelon ngan mu kuiget ting 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 le for ting ting even el dal te long kalmen mi che men pang o ye singe akwa klai vin kom te uke akwa mai tak na sin Moses mange kom svena uchat ni le on your own kom mi che men kat matal chi bang now rekla shell so go in some commentary ma even dal te long met tol sha yang ne all maliki to all of holy so if you got calendar together na me cherubim look and face to face with their wings facing each other in full one engine pa in the mercy seat and pangan engine met tol sing ne would check na nas ke makuluk lan shvena check na nas na ke me makuluk lan matan felsing na kon na shike lie o ye shi mga ko mas ke mi sing na mercy grace lan kat na shi kum ke mo sing katte sipya enen som na ke all covenant sing ma academic kem dan sapta ya na enen da ka massage sing when ma she de kain ilya ninka it's just protect the outside Mashima ita got fon la shil Jesus Christ fin shakshine paka inilyak na inkat kai shene kalla oya kuluklash. Shan Jesus Christ magana in the presence and leadership direction lan or malan kat ngan matalpay. Right lagat nanak manas na ke makuluklash ngan na ushe mo ulshima katil fin shak na ke mat na kay wainis. El tagain molikat el tagain me esta makuluklas foson ko rakal mianga painge laman takinyen mainge len na kay wa moito la esum na ke lom nuk shima on lu inara or makunelos ta fakta moito falait makayna pa uchat na ke infakil siaklu ele uchat na le pelchifan na ke yeshi ele ushe sha ma ele shikishak na shinka kelchifena oya beke makuluk lan met o orela ke los tiaklin mo makuluk
In other words, chief prisyangan me, el taga sheket napnas kel jifan na el taga pe sheket napnas na sinmet na kayo. Keyword key na ke fosal ko shakalam ngon matal eluti aruna kalam ke aqua kinge la inkenek na ke en matal na matal tiena iketla ke lucian na pel malom shima only shat na makinya. In other words, fat na ke Jesus Christ the misha molya ke makuluk la ke wa fela iketla o yeshingan na ngon matal ji mashamram ke fosal ko shngan pa etaka ilya nain got kekat fulla auliak la lalfuni pangan born again pangan regeneration cheta na ke temple chinge in the old temple kauli pelchifanna mit preaching and tagaf akalamila kauli na ni na Jesus Christ by fulfill na by o yeshima na ke aknasnes kate of atonement chinge pelchin yeshe machingan ilya ingena ke Jesus el taga ekal me ikesla lyssningen kel misha molyaga ko kel misha lyssningen rokel kel molyaga lushe mol ma pat pachima kot na gewa ko katil finchak men da ko wan ta kana ke matal jena geklan ke lushen ben ma lom shima on luk shat na makinya fosia kalamia mainge wana shima akali akalemi maurik in belinge kalmia pa mai sang e ko so ma kishaknya na singa tia ko inakshi washe insien met mataka inalu. This is it. Bang ipsinge. Ko so ma kishaknya na singa ta te ko inakshi washe meta. Kalme apa ma mai sang e ko so ma kishaknya na singa tia ko inakshi washe insien met mataka inalu. When mainge mana ke mungo, when num e oya na ke aknasnes. La mainge na ke wa mana na ke likin meta. Kat fake pienge, mange mana na ke likin meta. Share makinyak na ne ke katel orela akwak sashishilal. So prefigure dari akwak sashish pataga taushin luo somla. El daga isusle betlem el mata yak el ministry lal. According to God, inakostin lal som na fin shakshine mi she molya inushe atonement shingen. Fosing la kos kade natari. A krajel ta gatari ta ilan mitol falat na ke ma wo she ashurosh. Lam nuk she mail el uchak na le falat liki en shwash en shu falat liki e shwash liki. Tie Marik kapon med, how tie shie shin Marik lefel. Nagatli lom nuk shima chija jil mtake na temple lan God. El falatliki. Kachi betagana ke me she much mas lay brunga na kalim na shin matlal fung in Belgium. First century choose. It lost the scale back na kelal fung la also. El shi betagana ke superiority na ke possession law na ke priesthood law nikena as a ministry as a priestly ministry la el te matake lom nuk marek leshin pa el matake lom nuk marek leshin kat shifen nakot wananga kalamia katen matake el shifen orella ngakom el rekatle for laulia katashi back kalamia ngan matal chingan ilyak nine kat that's his preferred sanctuary te marek leshin maida mal el shifen orella el orella kom in la mal shifen el preferred in stay within us. Tarak din na rin for laulia metigeliak na ingat kengon lal. Na falet lal superior lal na ke oyen mafela nge el katikain el falet ki malagayo. Ke crash il fashasta lam nuk she e uchak na en matal na matal ke pelchifan na in akfalya pel na gayo el tiana ushan ni ka shan ka umkul makishe a ke shal shivena el eshina shesh mola la mapat Shilbanataka superiority. Might in the Old Testament, on a daily basis. Once out of a year,
chief priest singen, met tol verlet singen som na nilin, holy of holy, the most holy of holy sheket na manas. But on a daily basis, sacrificial system ngan akfashiak, me mangan norik mak on a daily basis, temporary mangan, pachishil the akfonyan sheet banak kalim me, verletten lan me, shafle and manaka watagan Jesus Christ, it but sha verlet, it but sha nasna she metigi manaka wa, like an old system singen. Shaka nani a cow mukule apet ke cow force my ishishaka. Met tola mata o shogang na fin met ma tia nasnet falnage aqua kalulan met you. Na mainyak nasnajus la liki milos fokfokke. Pangan system she. On a daily basis talara mashingen. Inak nasnashelos. Kadel ortmakin temporarily. Fast gamafon lashing. Takake foshingalakos. Finepaye la labaka yoken Marshan Christ ekainoro. Eliselang si fan na singkat. When na siya magkisya she was kengon siya mo mapat. Shal aknas na sila nanak na kay walar liki alyalu wangan chupe takat fa kalan sa pagkat. Na pangano ye si mga tram kun having got breakdown manun mo siya na outer court large about 5 cents singan. Inner court singan in ralik na kay blue patagal na kay conscience, memory, may affection, may imagination, reasoning lan mo siya. Mangan no fun na tainted. Therefore, when we are sinners by nature, no fun na curse ya ki magat tram kunyan. Our outer court, magat liye, magat me, side smell, earring test, kat mangan for self-glory magayin. Nakatsom na kel malengan, kat imagine makulug, kat conscience lara, kat na nakulug, kat memory lara, kat memorize magayin na makulug. Reasoning lara, kat reasoning for ourselves, na ke self-gain. Affection nga, makat tram kun, na ke, kat affection, long si lara, te long si pay. Manpangan nature lara, kat broke down. The shock, the aknas na siya mataga ke teof, don't mention ma prefigure fin ke sacrificial system singan tagal na ke fon la fin shak sinekel Jesus Christ singan singan by ilyakte ekolan no fon na makatash kanga kat tel na kat tila imagine makulu kat tila ara long si lars long si kuluga kat tagal na ke long si fin shak sin ke or malan ngoning god na mga neta ka belti kat for laulia ka mga neta ka shipen na usiga din me taka akflat ka pel na ka waka mular worship him kataka proy na shil dike fin shaklalal fin la shainel kataka shangin shil mga taka koko in shears the most holy of holy taking place in our inside of a human being reflect the most holy of the old tabernacle, the most holy of Evan tabernacle where Jesus is sitting. Kat konet na kaya mangan keshiben ngonin kat kay shi. Nara wana nga fakakalamay piya inside us. Even kataka ngonnan kat pain kat kating kakshaganal broy finshak lalalfungi me shanging shell na effect. Matawa clear out taka na kay imagination large na kaya oye mga weka kaya emtak ikilkat la katin tanangan kamalan ka katin te shipe alla loin na kamalan fellow kati alla taga emanalan ka pa makati imagine conscience large emanalan ka memory large emanalan ka reasoning large emanalan ka affection large emanalan ka naragataga na kaya outer court plan might share what we see if ingat tita kuluk timak fala chikad kata somliki kata kanken if ingat musuk ta timak fala chikad kata kanken if ingat long ta timak fala chikad kata kanken finka demma na ke me reasoning large ta timak fala chikad glorify kata kanken
Fin got feel, fin got arsin the presses later na mga ne tiak fala chikat kada kanken. When mo lasain aknas na siya kle, katin me magkeng siya na singkat. Ingin na kat mo na singkat kya mo sila. In glorify him. Kat tisipe etay malan kat, and that is his preferred sanctuary. Inaknas na siya kat katin me, katin ako lang nagitakalan lame. Nakat kalim siya. Kat sa moment niya nag-bread of life siya pa Jesus Christ. Panginoon Yesu may ito ka na si kung kading alikalam kela. May kunokon siya nag-Wednesday siya nga. Siya niyan Wihklac, Suleyucklac. Payan Jesus Christ lashwe. Pangmitlalal mo na kayo. Nale, prefer pa yung mata kaya. And siya, liban iltam ta kaya. Lanor makin katinsom. Proyen na siya may tinta ka na kaya. Munun Christ. Munun Christ, the church, body of Christ, every believers, one man God asking, met na kayo malalal from Jesus Christ. That is preferred sanctuary. Nakat my church, masyenge kat pa us, Great Commission siya may tayo ta ka na kaya, metigi patle. Just like in the Old Testament, Elkerala, maton fel na kayo wine tayo through the Israelites, the sakta dal. Tal na akos ni, patakan na rin church masyenge. Nakat kain lila, we're in the same boat. Kat makat represent ni malan God, akat na reflect na kaya mo lasyo. Naray na katin nalik karang in oya si makatash kaya masyenge. Katin mataan na kaya awkward, maintain relationship na kaya ambassador si Mailu si kaya Great Commission siya. Kat pakialam siya na kaya fella siya kaya siya ben non katashin kat kaya siya ben day of atonement siya ma-prefigure na kaya fulfill kaya Jesus Christ finchak siya. Redemptive salvation work in the blood of the Lamb, Jesus Christ. Ed makain na pa yung kanikin mo. Ed makain na pa kain aknas na sikat laligi makuluklan fel. Ed makain na pa kain ilyak ningkot, inside and out, work it throughout the outer court of a human being. Kat kulo man lap kaksin kat kya main si batago akay kat kya me si fashilash na kya Wednesday ngayon na kya si fella lap siya ngayon. Lain inaknas na siya at the of atonement. Si fashion niya na si per akalam niya siya niyan Wihklac, Suleyucklac, siya niyan Wihklac, Suleyucklac. A preferred sanctuary. A preferred sanctuary. Kulo kaksakin kat kya atlan na gawa kat place yan yung family kada flot na nalitigin tres kalenda ko. Ak siya fila ak yokye me oya nga nakat fash na med. Wanangan malat tigin ko meto ko ak yok te dilikie outline shaving pa ye. Nakat fakali kulo malap kaya malagawa tigin tres kal kada flot na room. Kulo.
Lawan malabchin met Wiash Sacramento ke unsu kumada Los Wigat ke kaksin kat game Mr. Lipan kaya kata na fan and si makumusin na ke maluti si ma katwin si o kem singing na ngama kesipin maluto singa at tafla penalitu nge me tayo sumna nagi oya si makade skimdak mutkula meka paslan maluti si makumiti kat ke samang ule kimante kaya should be kaya na maluti si singa kaya ka paslan na ke me faksilom ke atonement singa lenin mesi Lenin Agnes Neshe. okay na pa eta ka ke ipsimit ke me kwa kele mi ke live tikas singa lon go singa ya for singa sin ke singa la course Samsam kun kera nile kiseken kau mukusuko. Eta in me kiseki makuluklal si fena makuluklan siya ulala. Bangan si me Samsam kun yak na yoki fa singal si singi live ka singal si. Na kinga fa ko ingi la mekat ka na kalemi ki oye model ke kisela los ngi ko ki oye makadel sap kun na siya los ngi. Na kada kap shafakana ki Mekisye si magat mo the final and perfect sacrifice madagag Jesus Christ mamakalimyangan. Siya pang aliye la pamaluto chimat kage ipru mako makalimi penamisingan. Kaksigan kum kakat ke naging avakla fasingal si nagisingal akos pa samsam kun nagi mekisye ki makuluk. Lal si fena meet laleran makuluk lan siya ulalan. Na eta ka na shesh na ke me infani na tin na kintawek. So mi koya na ke fasingal ako shingan. Ka fin de fos ma fakyang tukongan. Ke pel si madeleta ka le syong ya kavun pel na in shake kao mukul. So ko sang ak shuk ya fin ka fa in tap si mamram ke me mercy seat siya. Asibel sang katasha. O aksororien met pegetap tapin wulayang belit kos kanin mangan. Na pa should batakana siya na ke o yes yung matake ipsimit ngan. Lenara penasin katay penasya Apata ka samanyak ke urek maganyak na kinaniya na ke fasingal me ko singan fakla. Dikun maingi elefaw niya na ni suko na ke kisya ke makuluklan mo ito. Na sa singan Ushak shakian na inen matal na matal sang ak shuk ki kafaya o yepe matan tap in wulenga. Na typology si makum samram kine bam dawe kalim nangan. Na nagi fa singalon ko singan fakla ke ilora maingi ilorela o yela naknas na sila en matal na matal liki foklan met Israel eligi makuluk na kay walalos. El enena inaramaing na ke lomnuk matal mayan lomnuk o anain fulwan niya naktaktaklan mo ito at yan nas maula. Na restriction an patakage fasak singalit kos sige liftiga singalon kos ngan fakla ki pel sierra nile ilyak na inen matal na matali nara o ilanak nas nekel ille enena nain wagan katay na mo din lomnuk matal que pel sila ro yela naknas na sin si fena e sin lal oye penasin met na kay wa inense na aksafi ke fa singal lagos ke singal mikos pang pel si masha e kain me rek magunyak enena in ille esom na ke longin me kisya furak nas na sila elin na nis kada shan gawa kata shan nani e flia fin ko na kay wa ke Schwarzigen long. Nakshafi ke elefa sanke fun beol. Akshuk ke long o pelit koske sha. Kela roingia elak matalye long o. Aknas na silal ki makuluklan met Israel. Samsam kan pienga lemiste lipan. Na ke yokshipayen. Inela makuluklan medalik natin katnge. Na ke Masi mga kumin nandi na kiyan pa, me,
Alena akkalim yela atonement deot atonement jinge. Akkalim na po la kat elshanga na po ma fok. Na akluo inena yaksha singain kain me shed the forgiveness of sin. Na naki faxilon bianga naki me akwak ma itekyang naki minorek ki lomnuk singela sisakluk. May tol falatsingan mga fan na pakain so minara maingi. Nara ki sham kunyak naki makatash kya ngayon. Eni na inalin na nestes ko shulos urik makin ngayon. Eni na unblemished, wangin me tanke. Na demonstration chinga akalim yun na pa'y nagi foreshadow si kung fact nagi Jesus Christ evata ko. Pangan magkisye si ma final me sacrifice singa na. Inka hindi ko inakalim yun na shish. Nara me ngakulon singat ki kumta ka inusin na shish maluto singa. Mayen maluto singa pangon kat la me maasim ako mak daga akalim yung pangan o iya si Milo sa rek magin lakao ka sip ka neni ka finne Wihklac ka chan magin ke uleo makate lakalemi ma inorek ki me atonement jingan nga ma musengi ki kum sham kin ke artland met si kama makatash ke nge pa kat kan chifen autoy la mo masingi pa wunga na rangan sa akflachi ka ta tarak tak sinsiak si mata ka si kuma pa kapangan mail akkalemi ki mas dalala kadin fashke nga mo enjingan inta ka si kum kadin nan ka la me ilrela ultimate sacrifice singe pelsi fanna wangin kanchi ma yesi shaki animals kesang na afunye makuluklan meta Jesus Christ ilka as the ultimate sacrifice inela makuluklas ekaya musingi elitu pangan me aklin lakilang silan kat ki atonement singe inela makuluk singe na panang rakikat broy kim tawa ki o ebe sham kin la wangin si mal chekan chena nakmanas na ke sayan nga kumfindalal fungi ke Jesus Christ dal ka misa mulyak nga kumin kain me we matalal fungin kain kasas no rol mayin mga fun na baka no si mulula singe na siyan mga nang si kali ke pa fototo la lashmeta enena no inta ka wen kulo sinatal nge inta ka rela o yesinge mayin kat me da kadala na fok le na pay glomala pela nga flok na room inka inta ka silpe me kashikat ki mama ka de look forward na ki agde ki week nge valen na ki kapuin malutu ta ki sette glomala Tingin kong lumalap kaya kataya akyo kilan malitiyo. Lumalap kaya outline si mam ni kiya. Fakalo iya ka din taga liyan na kaya phone na yan. Laini naknas ka te of ton men si may taga kaya ifti ka singalon course. For singal si na kaya singal liya. Mutlas ko siya kung dahil liya outline si likiya. Ak phone niya yakle mitigi pa den. Yalla taga kalam na kaya kunokon na kaya taga wen kunokon na kaya Monday, Tuesday, Wednesday. The interest ka leto ka dito, ilang silang kat. Ak fresh sila pa na ka, me tafla pa na maliti siya, miseng ka sapta iya. Leto kam ta kaya fosingal mi kot na kaya longon lu. Pati ang kat shoot, me taga kam ta kaya kataya ka siya, ip ma elfa ka lo iya kaya, lifti ka singalon kors nga. Naro, we're looking forward. Pangay, me liti siya fla na kaya unity make ka kota siya. Kun week singe kata som na ke unidak lu na pata ka na ke me Christ me kishe falle na sin na kayo kata si ba na ta ka sham kun ipru pukla ni pru kata ta ka sham kun me pukla son ta ma no phone na ba me shupe ma ta ka katin kyalim ke na wan ke na ginak na sa si katla singe pa Jesus Christ mo kayo na
Katin mata na ke, katin focus na ke, flok man lay mo. Ma ipek mo hindam lagi yes nge. May klan sap los nge. Taga ke akwa klan katin. Ma nge ni na napain pang mas makat ntar sam kin yang na ke wa ke mo lasha. Mata wa klan lasha ke gas mo lan kat. Na ka lie ke vinash kat kon no tum lie me koto unit aklu si ma taga ke koto singa tana. Shakka na inkanikin mo si ma. Katalle kalen ke katalle tala Jesus Christ makina pa kain taka ela makuluklasha. Efo manil ki kat na funen da ke mowishing. Ela foloko. Jesus la foloko wangan matita lang niya. Na ina na pay kastan kat pakat in matakya. Folok Pasti Mike tuman. Belang ko meshing ko si fena ofia. Una. Kal wanang akalemia. Kadali unity aklu mai ta ganga ta nas Jesus Christ pena pa sam kinya. El pa ingane kun mol ko fan na ro en na pa katin. Ashu pa shira na repeat ya men. Ela foloko. Wana pa pa shmon ela foloko kat nikin la le folok nya. Na ro en na pa men na ka wan lom shum. Men na ka wa ko meta sisko men. Ine ta pa kas mol singa. Jesus Christ pa ingane kin mol kat no fun na na ko na. Wang na pa masyayan masing. Bible of fact, mo man na kayo fela wang na. Syayan kaslan kat makayin. Na even pa pangan, efo ka telyakin masyaya. Man na kayo wang na syayan kas mo lan kat makayin. Na ensara na taga alikalim, min pa nangar malal shetan. Shetan la taga in me, steal, kill and destroy. Pa nangar malala. El que pusegate, el que unigati. The teacher is the guy nela Wihklac katine is small mapatpa. Now with that being said, amo ipanga sam from photo in akay kat kai sie, kata kai fe proilan mat na kaywa in te tui ke Wihklac na kaywa ko sai. Kat no fun na mit ko sai na tagay ni fashion met na ke akwak silan kat nge Jesus Christ. Te inenalo namnas mit kumelya ke inenalo. Relationship sila na sin Jesus Christ nga pa yok sa pemit. Belgica de som na ngo te ang ujingan tu yang chenge ujingan tu yang chenge mo. Met na kay wo makapas na sin God through his son Jesus Christ pa ina ng from kunya. Jesus magana pa inkenik mo. Kadat te som te ang Protestant taganan chenge ujingan som nan chenge ujingan offer ng mo. Jesus lang som manikin ko. Som ligi ang manikin ko. Ara yok shubega din kalan ke. O yang. Katim ta fin fela singe. Akulu keme. El makay na wana me. Rom sakta singal lufa singal ya nga sumnike in riti nga fasang pela na sil. Flok ng pela na sil. Tikin. Ifin pa pa nga Rome singal luo for singal ya namanas Rome singal luo for singal ya may Wihklac ko sinti flok siya alela katilan magtikin Tomas masla fa claim kadil fa malakin flok siya nga fa flokin molin ma kuluk manel magay na pa siya na flok singan el magana kain nanan kamay ito when she was arshil na masi mga ako minanash kaya wana tigin tres kalilak kalan mga kaslan kat pa kay nakswashi kat makay na pay na gadin sangar maginakswashi Wihklac kusay o tiyan silang kashin ko yung matkalan sa flow sin kashin ko para kat cash kusay kusay kadin na ganin strictly focus na ke Jerusalem je lashkam taki ke show lasham taki ke Wihklac to try na ke faith lash me
faithfulness lasha katle ikas penkenek saya gadin taga nage catching mis kamem at we need to really stay focused matlas ko sana kay wine taga nage ingenikin mold so kung katak si washing matlas akay matlas akula matlas ke orit malan kat magain te orit malan government te orit malan lutut fella singa te orit malan fashion las meta te orit malan orit mawalan meta mo kel Jesus Christ magain who became flesh. Kasa eklalaman mo ito. Nara Genesis na Revelation, if inkum de gas in kite metlom, shawlom, metlas ko siya, then we are going in the wrong direction. Ara, fintra ka bangay, tikin tres ka lang taga next week, Monday, taga ke unit akluo. Tuesday, taga pa ke kunokon ke Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Allah fin mo metlas ko siya nagawa di actor schedule siya. May tak niya na siya tikin tres ka nga. Taga na kayo may no kala ke kaslan God. Son of Lokman may langolas Jesus Christ. Evin kum hang out we might matin asam from kun flok singa kang kin might ngan. Kang kin might ngan might malang chim ta sam from kun might cash plan fellow. Sam from kiki up sam from oye shaya. Kang kin might ngan. Metiki kang kinan kum directed dang na Jesus Christ. Pang mas may nagan taga. Man, middle to middle right now. Gas molan God. Kadin esma Jesus Christ. Argulo manlap ke shambram nge. Lo manlap ke lenche. We're looking forward in all long silang God. Tigin nantaga akfashe. Fosing and megor ng long luke. Saptaya. Ipru saptaya. The flow ng bella. Tigin triskal ng akaksingin God ke. Moulom, akaksingin God ke lalat fing kalom. Akaksingin God ke may ket lagadin taga we. May pasusay. Len na len inakas makinikan. Jasum ni room tigin nga pangantram ng kalya kulo manlap ke pelo Malap. igin
Aksikin katki. Mat wiashma. Katip sila unlange. Ang lasan dan kiela wipe met lashma. Katorik makin pe on magatsukye pe ka sidel kun insang atola. Magat matayangin akfashinge. Na Mr. Lipan gom shaman na ki mange sikat falelak sa fila galie. Tarlena kafu fo ye maurik meta. Ma eran mako flaurela. El fine metul falatsi. Ke covenant mata singen. Len se fanna tia silak fascella fin singe. Len se fanna. Insan akfalila magluklas yosea misenge analitu. Nage power sige shage Jesus Christ nge. Na nage faxilo mako makalimi nage. Fin kumwale liurin met matya sham kin malan God. Sen jibangan. Kufas kum na nage oyema. Ekana kumin kain fosek. Lelan kastan God bagat kain meditate ke. Pray kun. A circle la shain kain. Metma kain edify God. Metma kat kain da kain nigi kasingay nak kay kat sisinsiye. Nga mo pangakasin me. Kasalak ki. Mama katas ke ang fakulo malap na siyum. Awal kat lagay waki. In-depth research long makumrela ki malututsinge. Nga ito lang malututsinge. Intafo na ki elements ki tabernacle singe. You can take months. Inakata yeke. Na inusin na shishki level si mamusinge ka din kain. Kalam ke fashion ni ki. Akalimilum lamang ma. Point na ki. May kise kayang nasafla si Jesus Christ. Kaya, lala na siya ka din kayo nito kalmiyan na siya, efa, lakin yak pe, kikasalan ka at kimulitisil dunge, ka Freddy, esete, in ma phone si bagat kain, we akalim yaki wik mising ya. Amen. Pangifakla ka. Kulang malap na siyum, dakulan ka aliyat ka nila sa pangi, pinaskas, Faknamet tigin, kuloman la faknamet. Kyle, kulang malap. O nagifakla kim daw akiya, nga kulain kalye ki proy ki pelsinge. Feel na kat fasilik, fak magadin de tui ki proy. Na panangara, kat kalye ta kanila sa ki proy, na kuwas, lame kat syungilen las misinge, kadas magin som na yurin katke. Kada finas ta ko indoor kaskin sumas na ki Facebook kat te kain stop na kayan. Tasak ta katorek magan Facebook. Inoy na ki kadel siyaksel mo si siya mesin bongan. Katorek magan sang lash kakin gastan kata. Inte magat na tayo leksisin siya. Kulope ki fak sila alam Mr. Liban nga ala relationship sila singe. Kapasyang kalas ta sin lem Jesus Christ pa yokshipeo. In magat kain mekisya matal si mo. Tako, kat kain, tako, tika dakflat yung matlili matala matwirs na kayo, man katako as a living sacrifice. Kataka ni Bray. Lamalap. Kat papatamasin ka siya, kat tuin kaksakin kom, ke wala na lom, o yellow main kain, esika na siyashkil dusingi, metliki magadak fasya, kadin kain taka nagikaslom, in kaksakin kom, in lut kun, in akaye, kat kasi. Kat tuin prege matwiyash, mamdain belinasyo laki pelsingi, kayoksha, kay los na kaywa, ma ast kinersingom, lomono kauye, kat tuin siya kikashalom, ki maslalos manaslan mano, ilosin karasnarum. Yadalik natas mamdaben ka kelpous, in presin, kat ngasya kikashalom. Katakolen fastly ki pelsingen nak manaso kaya mga kolan ngan medalom no fish, losyen vulvers kinuknukin meun lom. Asa pay katla. Kinim kat fakulo. Amen.